Sithanda ukubingelelana njalo sihlobo esithandekayo. Sibonga inkosi evumileyo ukubana sihlangane sizodaditsha njalo kukaJesu. Silokho siqhubeka siphakathi kwebhuku labeSefeso. Na kuleli viki sikusifundo sesibili lapho esikhangele khona icebo elikhulu likaNkulunkulu. Icebo elikhulu likaNkulunkulu. Mina ngikhulumayo Elder Amos Maforo, ngizaveza indawo lapha ubana baziveze. Ngicela baziveze laba indawo lapha. Babukeli labalaleli, sithanda ukulibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo ngu-Elder uKrestu Maphosa. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana kusifundo sesibili esikhangela ibhuku lika-Ephesians. Mina ngikhulumayo nguMsisi Esimhlanga. Salibonani balaleli lababukeli, sithanda ukubonga inkosi esiphinde njalo yasihlanganisa kusifundo sanamhlanje. Okhulumayo nguNozihle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sethu sizakhothamisa amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, siyabonga ngelinye njalo ithuba usiphe lona kubana sihlale ezinyaweni zakho. Sikhulekela kubana sona lesi sifundo sengathi ungasincedisa sizwisise ukuze silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Sincedise. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu ozayo masinyane. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo zami. Njengoba sengishilo sangena kusifundo sethu ngesesibili lesi. Amen. Lapho esikhangele khona icebo elikhulu likaNkulunkulu elakhelwe kuKrestu. Ivesi yethu ndinyane kwaziwa ngekhanda nguEfeso 1 ivesi ngo3. Sizathi ke sibale sacela unozi lapha udadewethu uza kusibalela yona le ivesi. Kwabase Efeso 1 ivesi lingelika 3. Udumo kalube kuNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, osibusise ebukhosini basezulwini ngezibusiso zonke zomoya kuKrestu. Kuthiwa ngo-1969 umhlaba kwaba lo muntu wakuqala babe babili, omunye wakhona kuthiwa nguNeil Armstrong, bayangena banqoba inyanga baqala ukufika enyangeni. Kwathi ngemva kweminyaka engama-25 uNeil Armstrong ubozwakala ebonga bonke abantu ababemsizile ukubana enelise ukufeza lona leli phupho. Wabonga ikakhulu ababemncedisile babathunga benza isudu le ayigqokile esiyakhona ngale ispace suit yakhona. Laba bencedile ukulungisa ispaceship le ukuthi bayefika benelise ukufika enyangeni. Ayelakho kuphela yikubonga, ebonga lokho ayekwenzelwe khona. Namhlanje sikhuluma sikubhula kuEfeso. Sithola uPauli ebonga, usungula ngokubonga. Amen. Abonge uNkulunkulu, abonge abazalwane, abonge lokho uNkulunkulu akwenzilela, akufezileyo lakwenzileyo ngoKrestu. Sibala ivesi yethu lapha. Zihlobo zami, singakuphawula njani lokho? Kuyini esikuzwayo kuvesi yethu indinyane kwaziwa ngekhanda kunye lesihloko? Kuyini esikutholayo sihlobo? Esikuthola lapha ngecebo likamlimo elikhulu leli. Yikuthi uPaul lapha sihlangana naye futhi eletha udumo kuNkulunkulu. So lakithi namhlanje ngiyekela ngilethe ngendlela enguzwisisa ngayo ukuthi lathi umlimo emsebenzini wakhe kumele kungaphakanyiswa mina, kakuletha udumo kuNkulunkulu. So izinto zonke lapho uPaul ubuthela izinto zonke kuNkulunkulu la kuJesu Kristu amthumileyo. Yes. Okay, njengoba usuthilo lapha ivesi esiyifundileyo ithe uNkulunkulu kabongwe. Yes. So umbongelani umpostoli Paul kuthiwe ngokusibusisa ngazo zonke izibusiso zakomoya.
So mina ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ukuthi asivezele khona lokho. Kwesinye isikhathi kunzima maforo ukuthi sinanzelele izibusiso uNkulunkulu azilethe empilweni zethu sehlulekele ukubonga. Okwethu kube yikukhala lokukhala. Omnye bese sithi count your blessings one by one. Uzakwazi ukuthi uNkulunkulu muhle ukuphuma kwelanga, ukudla etafuleni, imuli, abangane, impilo, kuningi uThixo asiblesse ngakho. But isiqokoqela njengoba ubuzile ukuthi sikhulume in relation to isihloko, right? Umpostoli Paul isibongo esikhulu asiletha kuNkulunkulu sikuverse 4. Uthi ngoba uNkulunkulu umkhethile uJesu umhlaba lo ongakusekelo, right? Ukuthi ngaye sitholakale sisindisiwe. So ungafunda even usambulo ngo-13 verse 8 ukhuluma ngokuthi uKrestu uliwundlu elahlatshwa umhlaba ungakadatshulwa. Ngiyamesaba uNkulunkulu ku-wisdom yakhe ukuthi ehlele ukudala umhlaba wahle wabeka icebo lokuthi umhlaba ungaphambuka uzasindiswa njani. So isibongo esikhulu yikusindiswa komhlaba ngoKrestu. Ukuthi uNkulunkulu sihlamuka akafold izandla asibukele silahleka. So ngiyamangala ukuthi sathandwa singakadala. Sathandwa singakawi. Alright. Sathandeka siwile. So uNkulunkulu uthando lwakhe ngoKrestu yilo umpostoli Paul alubonga kakhulu. Beautiful. So kulesizathu sokuthi simbonge uthole indaba. Mina ngithole ukuthi uNkulunkulu kuthiwa ulonke esebenza behalf of ama-believers. Amen. Kulabo abamkholwayo sukusela umhlaba ungakadatshulwa ukuthi sithole lezi zipho zakomoya sizithola kuphela kuJesu Kristu. Ngithole le model ukuthi lathi ekukhonzeni kwethu zinzima sibili izinto abantu bathi siya go through, but there is something esingabonga ngayo umlimo ukuthi khonokho ukuthi wasifele eCalvary kukhulu kakhulu kudlula ezinye izinto zonke. Alright, siyabonga. Ngiyabonga sihlobo zami. So esikutshoyo isiqokoqela sesiKrestu indikimba yendaba nguJesu angithi phela. Makungabi yimi kodwa ubani bakithi uKrestu yiyo inziki yokholo lwethu, yikho esimele sikubonge, yikho esiza kubonga sikope uKrestu. Kulona leli viki siza kuveza izibusiso esizitholayo kuJesu ngesizenzelwe uNkulunkulu ngoJesu lokukhonza, ukuthi kanti vele ukukhonza ikwenze njani, kuyini ukukhonza. Sizagxila kukhona lokho lokuthi uNkulunkulu simele simkhonze ngayiphi indlela. Siqhubeka ngesifundo sihlobo zami. Ngizacela sibale lapha. Sizabe siku Efeso 1 ivesi ngo3 usiya ku14. Manengi kakhulu lama verse ngizaqhuma ngalindlela. Ngizacela usibalele uvesi ngo3 usiya ku6. Verse 3. Udumo kalube kuNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Osibusise ebukhosini basezulwini ngezibusiso zonke zomoya kuKrestu. Yes. Ngoba wasikhetha kuye umhlaba ungakadalwa ukuba sibe ngcwele singelasici ebusweni bakhe ngothando. Ngothando wasimisela ukuba senziwe amadodana akhe ngoJesu Kristu ngokumayelana lentokozo yakhe kanye lentando yakhe, ukuze kudunyiswe umusa wakhe omangalisayo asiphe wona ngesihle kulowo omthandayo. Yes. Ngasivese uthathekisayo le. Sikhethiwe samukelwa kuKrestu angithi phela. Nxa sibala amavesi la eswabalela amathathu, kuyini esikutholayo maphosa mhlanganozi, kuyini esikutholayo lapha nxa sikhuluma ngokukhethwa nguJesu? Mina sengake ngezwa imfundiso ezihambayo lapha phakathi kwethu ukuthi uNkulunkulu velula abantu abakhethileyo. Yes. Ukuthi basindiswa, kusho bayithi ukuthi predestination. predestination. Ukuthi vele umuntu uyabekhetha ukuthi uzasindiswa abanye bengasindiswa. Alright. But ungafunda kuhle nxa isithi sikhethiwe lapho verse 5 ngiyokhuluma predestination.
but uthi khona anti ivesi ebiqalela uverse 4 ubekhuluma ngokuthi umhlaba ungakasekelwa. Alright. So i-predestination yethu ukuthi thina kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu wonke umuntu. Yes. Yikho ngena khona iJohn 3:16 la. uNkulunkulu wathanda wonke umhlaba. So abantu bonke uNkulunkulu vele bengakadalwa bengakawe uNkulunkulu wayele plan yokubuyisa abantu bonke abalahlekayo. Yikho kuthiwa yi-predestination ukuthi injongo kaNkulunkulu ngomuntu wonke ujongo umkhethile ngoJesu ukuthi umuntu uyasindiswa ngoJesu. So i-predestination ebiblical iyo leyo ukuthi wonke umuntu ukhethiwe. So kukithi-ke ukuthi nxa ukhethwa ubekwa laphana siyavuma ukukhethwa yini. Okay. Yes. So ukulahlwa kwethu kuzaba yi-choice. Kodwa sithanda ukubonga. Yes, ikukhetha still. Kodwa sikubongayo lapha ukuthi umpostoli Paul ukhuluma ukuthi kuthina singabantwana, singamadodana amadodakazi ombuso ngenjongo kaNkulunkulu. Alright. Khona okunye sikutholayo? Ya, ingoma yenye kaMhlabela uthi phambi kwesihlalo somsalami sengikhona. Okunjani? Ngikhangela uverse 5 uthi lapha wasimisela ngothando kwasibantwana bakhe ngoJesu Kristu. So sonke lapha nginanzelela ukuthi ilevel yethu iyalingana. Kakulo omkhulu, kakulo othi yena ungcono. Singakabi ngcono uKrestu yena wayesekhona wasingconoza. Alright. Ungasibalela ucomment njalo uverse ngo13 to 14 kusame chapter khona pha. Verse 18. Lani labalwa kanye loKrestu lapho selizwe ilizwi leqiniso selikholwe kuye labekwa uphawu umoya oyingcwele owathenjiswayo oyisibambiso esiqinisela ilifa lethu kuze kube lokuhlengwa kwalabo abangabakaNkulunkulu ukuba kubongwe udumo lwakhe. Right. Siqhubeka ngendaba yethu le yokukhethwa, yokubizwa, yokwamukelwa kuJesu. Ngali verse laleyana sike sayibala kuqala kuyini okutholayo? Ongabe yakuthola la nazo. Engikutholileyo lapha ukuthi uNkulunkulu konke ukwenzile ukubana sisindiswe. Ungananzelela umoya engcwele esebenza phakathi komKrestu udala isimilo sika Jesu Kristu. Sinanzelela futhi njalo ukuthi wenza umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi lathi sihamba ngesibindi ngokwamukelwa nguJesu Kristu. Nxa kuthiwa you are accepted, lawe uhamba ngeconfidence. Alright. Siyabo. Asiqhubeleni phambili. Kulokunye ngifuna sikunanzelele lapha. Esesikuvumelene ukuthi thina sikhethiwe. Sonke umusa ngowethu sonke. Wena ngoba lesinqumo sokuthi ngiyamukela kumbe akinjani bakithi angamukeli. Isihloyiso sika Jesu yikuthi sime singasoleki siphelele phambi kwesihlalo somsa. Ayungikhangelele lapha. Ungakhangela uverse uEfeso 1 ufanayo. Sesike sambala uverse 3. Khangela uverse 20. Verse 20. Awasebenzisa kuKrestu emvusa kwabafileyo emhlalisa esandleni sakhe sokunene ebukhosini basezulwini. Ebukhosini basezulwini yana kuEfeso 2 verse 6. Verse 6. uNkulunkulu wasivusa kanye loKrestu wasihlalisa laye ebukhosini basezulwini kuKrestu Jesu. Alright, mana sicine ngo6 verse 12. Ungakhangela indaba esifuna ukuthi sikhangelelayo indaba yasezulwini kumbe yamazulu balo verse 12 chapter 6. Verse 12. Ngoba kasilwi lenyama legazi kodwa silwa lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubunyama silwe njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini. Alright. Ngemakhaya ngapho ungakhangela uEfeso 3 verse 10, uverse 15, u4 verse 10 lo6 verse 9. Indaba esingayo sifuna ukukhangela lapha ibala leli nxa kusetshenziswa umuca lo ukuthi ezulwini kumbe indawo zasezulwini ukuthi kuyini esikuzwisisayo kusetshenziswa kutheni kuyini okutholakalayo
emazulwini. Kuyini esikutholayo lapho mhlobo wami? Nxa kukhulunywa nge-heavenly place lapha ngendawo yemazulwini, okokuqala nxa sifunda u-Ephesians 1 verse 3 ukhuluma ngendawo lapho uNkulunkulu ahlala khona. Kunjani? Yeah. Then sibe sesithola ukuthi iyasetshenziswa futhi le phrase ukutsho indawo yomoya. I-spiritual kwezemimoya ukuthi kwenzakalani. Then sizuza futhi i-location lapho uJesu enyukiselwe khona esandleni kwesokunene sikaNkulunkulu. All right. Okunye njalo sithola lokuthi lezibusiso zakomoya zitholakala khonapho in the heavenly places. Beautiful. Yes, Pastor. And zitholakala khonapho nozi. Yes. Wonke okholwayo Yeah. ule access. Yes. Kuzibusiso Yes. zona Yes. lezo. Yes. Yeah. Bengelekelela ku verse 9 la. Ku chapter 6 uthi lani makhosi yenzani ngokunjalo kuze liyekele ukuzisongela lazi ukuthi inkosi yazo leyeni isezulwini lokuthi kayibandlululi umuntu. Right. Yiko lapho kule ndaba lapha. Aya. Indaba esilayo lapha babukeli nabalaleli indaba yokuthi sisempini okwaqala. Yes. Impi leyi kulempi engasiyo leyenyama. Utsho njalo uPaul uthi asinenyama negazi. Kodwa silwa nemimoya emazulwini. Angithi uKrestu ungalali phaphama impi leyi iyalwiwa khona ngale. Khumbula indaba kaJobe. uJobe eziphilele esemhlabeni amadodana kaNkulunkulu ayeza ahlangane nangu uSathane layo uyeza khona laphana iqalise impi in heavenly places emazulwini. So into esifuna ukuyiqinisa lapha yikuthi sisempini khona ngale mazwi yikho kulezibusiso. Angithi phela asike sifinyelele wona la mazwi yikho kuloNkulunkulu yikho ahleli khona. Imimoya eminyama yikho elwa khona iphikisana lamandla asezulwini kodwa sinqobile. Angithi phela uJesu senze njani? Sinqobile. Yikho uJesu ehleli esandleni sokudla sikaBaba. Yikho umbona emi esandleni sokudla sikaBaba. Ungakhanyela njalo uEfeso 1 ivesi 4 okwayifithizela leyana etsho kubana thina sikhethiwe kuKrestu kusukela nga ekusungeleni komhlaba. Kutshoni khona lokho? Kutshoni ukukhethwa kwethu ekudatshulweni komhlaba? Kutshoni ngosindiso lwethu? Mina ngibona uthando lukaNkulunkulu olwesabekayo ukuthi uNkulunkulu akulalutho akade angekaluphe ukuza sizuze back. So iheaven izinikele ngoba uJesu nguNkulunkulu. Ungayifunda ku spiritual gifts indaba le imhlobo eyokuthi before the foundation of the world. Ithi three dignitaries zezulu zihlezi ukuthi nxa sidala umhlaba lo muntu njobe ngasoze abe irobot angakhethi ukusuka entandweni yethu zakwenza. Kuthiwa uKrestu wahle wenza isacrifice la voluntarily. Wahle wakhetha and okustricky ukuthi kuthiwa indlela ukuthi kwakuza hamba njani kusitshoni ukudela ukukhonzwa aze lapha azofumana umuntu kwakusitsho kuthiwa wayekwazi but wazinikela kunjalo. So ngiya ekuthini ubuza umbuzo wakho sithi kutshoni. Mina luthando elingaluzwisisiyo abanye bathi it's so deep you can't get under it. It's so high you can't get over it. So lunjalo uthando lwakhona. Ngithe ngifunda icebo lokusindiswa kwethu ku plan of redemption ukuze Ellen G. White esithi akula ngqondo yomuntu engenelisa ukuyichaza kahle indaba ukuthi uNkulunkulu wayengadela konke njani ekudelela umuntu. So yindlela esithandwe ngayo. Alright, sithandiwe. Angithi phela Yes. uthando oludulayo lentethelelo engachiphanga yiyo leyenzakalayo nini ekudatshulweni komhlaba. Angithi kezwakala. uJesu usithandile sihlobo esitha akuzwakali akukwani emkhumbulweni womuntu. Lengilosi azange zikuzwisise ukuthi luthando olunganani, uthando oludula ngendlela ngayo nale indlela. Cela sibalele lapha nozi uEfeso 2 ivesi 1. Ephesians 2 verse 1. Lina lalifile kuziphambeko zenu lasezonweni.
sasenze njani bakithi sasifile indaba yokuhlenga kumbe ngulethe ngalendlela ngibuze lapha Maphosa nxa sikhuluma ngokuhlenga sikhuluma ngani nxa uthiwa umuntu usindisiwe kumbe umuntu uhlengiwe kuyakwenzakelela indaba yokuhlengwa i-serious asithi ke landethu umzekeliso eLdamaforo ukuthi usemanzini yeah usugalula kunjani kodwa kakusela umuntu ongabuya laphana akuncedise kube sokuvela nje umuntu abuye akukhiphe kugaluleni kwakho so yindlela esingaletha ngayo yokuhlenga ukuthi wena kumele utshone emanzini ucwile singakuboni sokubuya nje omunye umuntu nje abuya kuhlenga alright mhlobo wami wena chaza lapha right ubugqili umuntu ogqilaziweyo nxa sithi umuntu yakhululwe isigqili kuyabe kusenzakalani ngoba uPaul lapha ukuletha uthi thina sigqilaziwe ngaphi esonweni siyasichasisa izigqili ngumuntu onjani nxa uthiwa ukhululiwe ebugqilini kuyakwenzakelela okay uthathumbise eEgypt right ubondage isigqili kasikhululekanga kasila thuba lokucabanga lokwenza lokho esikucabangayo kasila kwenza lokho esikufunayo alright kasilawuli lutho empilweni yaso no that's powerful yeah iyo umumo wokugqilazwa right so iumumo isono ekade esiwele khona bese siyisikhokhona yikho khona lokho bese si hopeless yes helpless yikho ngithandile indlela afanise ngayo ukuthi ususemanzini vela usabona alright uzama ukuphakamisa isandla uyatshona uzama ukwenza lokho uyatshona so bekudinga ukuthi ophandle who is free alright abuye so izigqili zesono zikhululwa kuphela nguJesu alright okunye ngunanzeleleyo ukuthi nxa sisithi sihlengiwe ngithande ngendlela umloba akufake ngayo ukuthi utreatwa njengomuntu rather than iobject alright sinanzelela ukuthi nxa uhlengwa akulanto adungazenzela yona ukuthi uzikhiphe khonapho alright umhlabeleze ethi wangikhipha odakeni olubishayo sure awulamandla udinga so esikuvumelanayo yikuthi ukuhlengwa udinga amandla angaphandle kwakho ukugqilaza ukukhulula udinga ongaphandle abuye umkhululi azokukhululekileyo isicela usibalele lapha nozi uEfeso 1 ivesi ngo7 to 8 verse 7 kuye silokuhlengwa ngegazi lakhe lokuthethelelwa kwezono ngokumayelana lencebo yomusa kaNkulunkulu awuthulelela phezu kwethu ngenhlakanipho yonke langokuqedisisa alright ibali lisetshenzisiwe lapha ngesigrade kuEfeso 1 verse ngo7 lithi lona apolutrosis okutsho ukubana umuntu abuye azothenga inkululeko yesigqili okwakusenzakala endulo kwakusithi isigqili sasingenelisa ukuthi sibhadalelwe sithengelwe inkululeko angithi bene kumbe sikhululwe ngumnini asikhulule asitshele ukuthi wena usukhululiwe awusasosigqili angithi bene embusweni weRoma kwakulezigqili zasaziwa ukuthi izigqili nxa uza kuba yi-citizen ye-Roman Empire wawumele ube lamaphepha ube ngokhululekile ungabe ubuyisigqili kwakuvuma futhi ukuthi ube yisizukulwane kumbe isizalwane sani seRoma ngenkululeko angithi phela yiwo umzekeliso esifuna ukuthi siwusebenzise njengathi ebesigqilaziwe kakhulu ukuthi siba yizizalwane zasezulwini njani kuyini esikwenzelwe ivesi esibalelwe lapha ngunozi ungahlanganisa loKolose 1 verse ngo13 sixoxa lapha sayikwabala la kuyini esikutholayo ngalokho esikwenzelwe ngobani bakithi nguKrestu sisebenzisa umfanekiso wezigqili wokuhlenga wona la ikakhulu sikhangela lentengo yakhona kanti intengo yethu inganani sathengwa ngani uvesi ngo7 anti uthe sizuze ukuhlengwa yes ngegazi lakhe right lokuthethelelwa kwezono engifuna ukuyilanda ukuthi uthi
according to the riches in his grace. Yes. So asithengwanga ungafunda u1 Peter chapter 1 la ivesi ngu18 lo 19 uthi kasithengwanga ngezinto ezibolayo ezifanana lesiliva legolide. Ungayifunda uvesi 19 abesesithi kodwa ngegazi likaJesu elewundlu elingelasici. Right. So intengo i-cost imbadalo yesono iphezulu kakhulu mhlobo. Mina ngihlala ngicabanga ukuthi hayi icebo lokusindiswa komuntu alenele engqondweni zethu silichasiselile ukuthi uNkulunkulu edala umuntu. Umuntu ahlubuke uNkulunkulu ngokwakhe. Ngithe mfundi bisithi uAdamu wathi etshelwa nguJesu ukuthi okufanele uJesu abuye. Wayekwazi ukuthi uJesu uNkulunkulu. Wathi hayi ngcono kuhambe mina. uJesu wamchasela ukuthi hayi kufuna ophezulu kwakho. So even ingilosi umuntu ewile kuthiwa zafisa ukuthi ngabe uJesu uyahlala ku throne yokukhonzwa zona zize but kwakungeneli mhlobo. Ngiya ekuthini intengo vele ibithatha uNkulunkulu. Ibithatha uNkulunkulu. So bese sithi value yomuntu ke inganani. Right. Vele ukuthi umuntu udula kanganani kumbe ivalue njengoba sikutsho lokho yolutho ibonakala ngentengo. Intengo yes. Angithi vele ukuthi lesigujana samanzi lesiyimalini kubonakala ngokuthi usibhadala. Aniyabona into enxaze ku auction enye into yabuyibona ngane ayila ncedo. Kodwa usubona auction ilokhu idula ilokhu isiyale so kusitsho ivalue yakhona andikezwakala. So indaba esingayo lapha nozi ukuthi thina asichiphanga sathengwa uNkulunkulu angithi phela yikho sisithi usindiso lwethu lunjani bakithi luyadula. Usindiso luhamba lani ungabala uvesi ngu7 khona laphana futhi uyatsho number 1 ukuthi uNkulunkulu ukhululekile ekusibhadaleleni ekusithengena ngithi phela usindiso luhamba le ntethelele angithi be omnye wakwakubeka ngalindlela ukuthi nxa ufuna ukubona ukuthi isono sibe okunganani hambe eCalvary. Ungayi eCalvary umbona umsindiso kwakhuluma ngaye elenga lapha eze yikho ubona khona ukuthi isono sinjani lokuthi umuntu udula kanganani. Kuyini ongasitshela khona laphana lokho siku7 kuvesi ngu7 khona ba ngesikuzuzayo maphosa nozi ngeCalvary sesithintile lingafithizela khona pha kuntethelelo kuforgiveness kuyini okunye sikutholayo lapha. Nginanzelela ukuthi indlela uJesu asithenga ngayo it covers both past and future sins. Okungangokuthi he paid it in full kabhadalanga ezinye zangakhava. Sinanzelela ukuthi we can come boldly singahamba ngesibindi ngenxa kaJesu ohleziyo esihlalweni sakhe esebenza ukuncenga kathesi uphakathi ukuthi izindaba zibuye esihlalweni sakhe sivuma izono enebe sesithethelele bese sithi le record yona le iyakhansilwa ngenxa yeCalvary. Beautiful. Maphosa kulabanye abantu ababethi bathethelelwe uJesu ufile lapha walenga emthini wasenzela konke mhlobo. Kodwa umuntu lokho esizwa ngani kanjani bakithi kathethelelwanga lokho ethwele umthwalo singaxwayisa njani umbukeli lomlaleli okuya kumfikele lokho ozwa njalo. Esingakuncedisana ukuthi sonke kasifanelanga. Alright. Ofaneleyo ngoKrestu. Powerful wahle wayichaya umhlobo. Ofaneleyo ngoKrestu. So ngayisondaba yokuthi uthi hayi sokumele siyedinga ukuthi kaMtanda le indaba ithi siye kuKrestu ngoba nguyopheleleyo akudingi uplan B vele siya kuKrestu. Uyakwazi ukuthi into ekhulunywa ngumaphosa ngifuna ungezela lechoni umhlatshelo kaKrestu uphelele wanele nasithi full and complete. Right. Sitsho ukuthi akula muntu obuye phethulutho. Intambo. So usindisi umbone ngani lathi lokho sile challenge njalo ukuthi ucabanga ukuthi yikho kwenza umuntu acabanga ukuthi lokho engathethelwa. Lesithebe kathathi ngenxa ukuthi ucabanga ukuthi bekumele ayenze something kuNkulunkulu so engxenye engakalwenzi lolo lutho angakamulikeleki. But isifundo esilethwa lapha ukuthi ofaneleyo ngoKrestu vele kasifanelanga kodwa siza sinjalo. Ukulunga kukaKrestu yikho kubalelwa kuthwe kuyikulunga kwethu ngoba simamukela uKrestu. Siyabonga khonapho.
sinanzelela ukuthi lanxa siyizona ezinkulu siloNkulunkulu omkhulu ukudlula lokho esingakucabanga. We have a greater God. I like that. Siyabonga. Asikhangele uvesi ngu9. Siku chapter 1 khonapha. Uvesi ngu9 lo10. Sikhangele icebo leli elikaNkulunkulu elikhulu eleme kuKrestu. Kwaba seFesu 1 ivesi ngeka9. Lo10 yeah. Wasazisa imfihlakalo yentando yakhe mayelana lentokozo yakhe elungileyo ayiceba kuKrestu ukuba kuhlanganiswe ndawonye zonke izinto ezisezulwini lasemhlabeni ngaphansi kwenhloko yinye enguKrestu. Right. Zihlobo zami. Yeah. Icebo vele likaNkulunkulu ngelani ngelokwenzani? Yeah. Icebo lakhe vele ngelani? uNkulunkulu ujonge ukusindisa umuntu. Yes. Yikho sithe singakabi khona vele sasikhona kumind kaNkulunkulu. Lokuthi singahlamuka siyabiswa njani. So icebo likaNkulunkulu konke okwenziwe nguNkulunkulu for humanity ukuthi umuntu asindiswe. All right. Kule mfihlakalo entando yakhe indongo yakhe uNkulunkulu laphana lecebo lakhe lokuphelelisa kwani kwesikhathi injongo ekhulunywa laphana umhlobo wami ukuthi uNkulunkulu icebo lakhe izihlobo zami vele uNkulunkulu ufuna sibe lesiphetho esihle konke kuhle kithi onye kwakhona ukuthi sihlale simanyene maphosa. Yeah, bengisathinta esinye isigaba lapha. Oh yes, kwa. Ivesi lokho iphinda la kuvike ephele sithintile. Isikhathi sesenele uKrestu kanjani? Wazalwa. So isikhathi sesenele sasindiswa. So nginanzelela ukuthi kumele thina sife uKrestu yena wasifela. So luthando lubanzi laphana sithola uthando olubanzi bazi bathi lubanzi lujulile. Mystery. Imfihlakalo lokho esikuthinte lapha kuthi okokuqala injongo kaNkulunkulu mystery of his will. Ngithanda ukuthi mystery imfihlakalo. Yeah. Vele akulamuntu ongayizwisisa mhlawumbe indaba yokuthi kungani. Okwayithinta lapho ukuthi even ingilosi. Even imhlaba engawanga. Yeah. Akukaqedisiseke ezidalweni zonke zikaNkulunkulu ukuthi kungenzakala njani ukuthi uNkulunkulu adala umuntu uNkulunkulu ofana naye uyazofela umuntu. Azomfela. Hayi le imfihlakalo enkulu kuthiwa yi-science mhlobo yokusindiswa kwethu kuthiwa i-eternity yethu yonke sabe sifunda isubject yale ukuthi kwenzakala njani ukuthi uNkulunkulu awuthanda umhlaba anikele impilo yakhe. Ungikhumbuze enye indaba sorry. Ungikhumbuze enye indaba la umntwana wathenga isikepe sesithengile wasishwela lapha esibeke khona. Uyabhoda lo mzali wakhe etown isikepe lesiyana ayesibona na ukuthi asithathe kakuvumi sekhiphe enye intengo futhi ngezinye indlela sithi thina uKrestu uyasifela ena engumdali uyasidala phela isikepe lesiyana sasenziwe but uyabuya sithi so ngiveza nje ukuthi uma sidala ubuyasifela. Yes. Singabakhe ngokudalwa la ngokuhlengwa ngithi phela. Yes. So lapho sihamba khona sihlobo ezithandekayo asikwazini khona lokho ukubana siyingcenye yento enkulu yecebo elikhulu enjongo enkulu ekaKrestu. So nxa sitatitsha asobantu abancane asikwamukeleni angithi singawudeleli umusa lo esenjani esawenzelayo ukhona lokho kwengeza lapho. Mina nanzelela ukuthi uNkulunkulu icebo lakhe leli elokumanyanisa zonke izinto lakhelwe ekufeni lekuvukeni lekwenyukeni kukaJesu Kristu. Powerful. Right. Siyabonga sihlobo zami. Nxa siqhubeka siphila la ngicela ungikhangele uEfeso 1 again ivesi 11 lo 12. Nxa siqhubeka siphila simele sibe ngabantu abaphila bedumisa uNkulunkulu kumbe siphila siphilele ukudumisa inkazimulo kabani kaNkulunkulu izikhathi zonke. Uthini uvesi 11 lo 12? Verse 11. Sakhethwa kuye simiselwe lokho mayelana lecebo lakhe yena osebenza izinto zonke ngokuvumelana lenjongo yentando yakhe ukuze kuthi thina esaba ngabokuqala ukuthemba kuKrestu
sibe ngabokubonga udumo lwakhe. Right. Sike sawucomba umpikitsha lapha kuvike lidlule ngabantu base-Efeso, ngabantu ababelento zabo, ngabantu ababehlala edolobheni bekholisa befundile njalo. Kuyafika ezikhathini eziningi ukuthiwa ibandla lase-Efeso base bekhohliwe ukuba bona bangobani, basuka ngaphi, baya ngaphi. Ngibona isizukulwane sakhathesi mhlobo abantu bakhohliwe le njongo yabo lokuthi siphile la. Sibala ivesi le isikhumbuzana kuyini ekuvusayo kithi. Mina engikutholayo lapha ukuthi kasiphileli imali, kasiphileli inzuzo. Kumele siphilele uKrestu onguyena wasifela emthini weCalvary. Ngoba singaphileli imali anti silahlekelwa ngumbono. Andiyabona ukuthi sithinta ngebandla leEfeso. Sithinta ngebandla namhlanje. Asilahlekelwanga ngumbono phela ukuthi abantu kumele basindiswe. Yes. Ngoba lathi sanjani sasindiswa. Yeah. Ibandla lakhathesi njengebandla lase-Efeso ngabantu ababekholwa kuNkulunkulu abatshiyetshiyeneyo. Izinto zithi zisenzakala kube lencazelo lokhu sikuthole kubani. Angazi kumbe siyakubona kusenzakala khathesi. Abantu bathembe izinto ezitshiyetshiyeneyo kodwa ubizo lwanamhlanje ukuthi sithembe bani? uKrestu. uNkulunkulu owadalayo izulu lomhlaba. Kungabe kusenzakala yini khathesi lokho owakusenzakala eEfeso? Abantu sebekhonza inotho ukukhonza uNkulunkulu. Okay. Ungafunda uDeuteronomy 18 verse 18 uthe uNkulunkulu nguyophi inotho. Yeah. Okay. So kufanele ukuthi whatever loba yini esilayo sibe kwazi ukuthi umniki wezinto zonke nguNkulunkulu. So uhlupho lukhona olwasolukhona ivini eEfesus lapha ukuthi ekunotheni ekuthi nonke umuntu bebhizi dinga imali bafuna inzuzo. Yiso isikhathi esiphila kiso ekupheleni kwesikhathi. Kodwa umlobi lapho uveza ukuthi umpostoli Paul injongo yakhe ukubhala lincwadi ukuthi ababuyele ibandla kalibuyele kupurpose yalo. Alright. Siphile umapostoli wathini siphilele uNkulunkulu. Yes. Vele sivuke kuseni uNkulunkulu esivusa usizwe ipulse icha uthi ngiyaphila. uNkulunkulu kasiphiliseli ukuthi imali. Kasiphiliseli ukuthi sifunde, kasiphiliseli ukwenzani. Kodwa siphilela yini ukuthi thina siphakamise udumo uJesu lo osephile ezimpilweni zethu aziwe umhlaba wonke. Yes. Then lokho okunye kusecondary. So yinjongo umpostoli Paul uthi ibandla kalibuyele kunjongo yalo babe kwazi ukuthi ngoba bese beluze identity basakwazi ukuthi thina yithi kukhanya kwezwe yithi in. So umpostoli Paul ufisa ukuthi ibandla ngali yabuyela kulo. Yabuyela kubizo lwethu. Lalokho esimele sinjani bake senze. Yilokho ngifithizela khona phana. Indaba yokwazi esimele sikuphelele yikuphila sidumisa angithi be siveza uNkulunkulu owadalayo izulu lani lomhlaba. Uvesi 11 nalo esimbalileyo ngicela usibalele u14 lo 18. Sike sikhanyele lapha ngendaba yokuba indlalifa. Yes. Verse 14. Oyisibambiso esiqinisela ilifa lethu kuze kube lokuhlenga kwalabo abangabakaNkulunkulu ukuba kubongwe udumo lwakhe. 18. No, verse 18. Verse 18. Ngikhulekela njalo lokuthi amehlo ezinhliziyo zenu makakhanyiselwe ukuze lilazi ithemba elabizela kulo inotho yelifa lakhe elimangalisayo kwabangcwele. Ngenje ilifa litholakala sokwenzakele. Umuntu esefile ngithi be abanye bethu silathi sike sathola okunye lapha amajazi okunenotho umbuchiyelwe indlu uchelwe inkomo izifuyo angithi phela kube lilifa. uPaul usebenzisa umzekeliso welifa ekhuluma ngalokho esikwenzelwe ngubani bakithi nguJesu. Sibona ngani indaba kuqhakathekile ukuthi uPaul akusebenzise lokho ujongeni kuyacaca yini lokho? Kuyacaca. Sike sabona abantwana bakwaIsrayeli ngasithinta indaba anti bebengabantu abagqilaziweyo eEgypt. But umlimo uyabaletha ukuthi likhumbule ukuthi lina lali yini lali izigqili.
So uPaul nxa eletha la ku-Efeso lapha uthinta lakithi sikhumbule ukuthi siyizigqili zesono. So kakumelanga si-relax. Alright. Yes. Sasizigqili zesono akurelaxwa. Ngicela umbambele even uDeuteronomy 9 ivesi 29. Kuyini esikutholayo ngokuba yindlalifa, kuyini esikufumeneyo. uKrestu siyambona. Anti umhlaba nokugcola kwakhe ngokwakhe. Yes. Wabuya wafa. Okutshiwoyo ukuthi usesithiyele lokho. Yithi esesitheleni ilifa leli. Angithi phela. Ithi babusisiwe abamnene ngoba bazakwenza njani? Bayakudla ilifa leli. Bayakudla ilifa lani? Lelizwe. Angithi phela yilo ilifa lethu. Bese kuthiwa lapha uIsrayeli endulo futhi wayekathathwe njengelifa. Usufikile ku29 lapha nozi. Deuteronomy 9 verse 29. Yes. verse 29. Yes. Verse 29. Kodwa ngabantu bakho abayilifa lakho owalikhupha ngamandla akho amakhulu langengalo yakho eyeluliweyo. Yes. Ngakuthola futhi kuDeuteronomy 32 verse 9 loZekhariah 2 verse 12. Kuvezwa ibandla likaNkulunkulu uIsrayeli njengelifa likabani? likaNkulunkulu. Lakhe. Njalo umhlaba wona lowo siunikeziwe vele kugcineni kwakho konke kulilifa lethu. Okunye kwakhona impilo engunaphakade ililifa lethu. Angithi phela. So njengamaKrestu ilifa leli silamukela kuphela nxa sisenze njani? Sisamukela uJesu ngoba konke igama kuthiwa uJesu emazulwini wamukeliswe konke wanikezwa nomhlaba. Thina sosibizwa njengabafwa bakabani bakithi bakaJesu. So kufunyanwa nguJesu. Lathi senze njani? Siyakufumana. Vele sike sixoxe linanti lisalike lathola lena selajiyelwa lena libona lamajazelo lana. Alright. Umahluko ungaphi wento isebenzelayo maphosa? Alright. Nozi into isebenzeleyo lento oyichiyelweyo ililifa. Umahluko ungaphi? Yikuphi okulula ukusebenzela kumbe kuyini esikuzwisisayo? Okulula ngokuchiyelweyo ngoba ula kuchika khonapho. Akulazithukuthu. Nginanzelela ukuthi nxa sithiwe siphiwe inheritance kuthi ukuthi kusindiswa kwethu lokhu kakunzima. Ukuthi nje kona sesajayela ukuthi yonke into mayibuye ngezithukuthelo uthi sokumele sikusebenzele. Nginanzelela ukuthi lapha hayi ivangeli loKrestu mahara. Okunye singakadluli khonapho nginanzelela ukuthi nxa esithi thina siyi-inheritance yakhe uhlafaka ivalue yomuntu. Sometimes ngezikhathi zokucina siyalahlekelwa ivalue. Ukuthi sekumele ngibe nje ukuze ngibe le value. We are what we are because of Christ. Sile value ngoKrestu. Beautiful. Kudiliza ingqondo leyana okwayithinta mhlobo ukuthi abantu bafuna ukusebenzela usindiso. Yes. Leli lilifa. Awudingeki ukuthi wenze ulutho ukuze usindiswe. Ukusindiswa yikuyini? Ngumusa. Thina sesilalela silandela. Angithi vele singakwamuki uchiyelwe akudingi izithukuthuku ezithintwa ngunozi lapha ukuthi ukusebenzele. Abaningi kule ndaba le salvation by way ukuthi simele sisebenze ukuze senze njani? Sisindiswe. Yikho esikulethelwayo lapha ukuthi sikwenzelwe konke ngubani? ngoKrestu. Ngifuna ukufitizela enye point. Yabona into oyinikwe kwesikhathi ungakhohlwa. But into zisebenzele yona ngamandla akho gadalala. Awuyikhohlwa ngoba ukwazi lapha ngachika from 8 ngayatshona isilanga. So kwesinye isikhathi njengamaKrestu siyakhohlwa ukuthi thina sile value bani. So maphosa uthi okwenza unye sidelele ukuthi ukuthi sasichiyelwe singakusebenzela. Kodwa ingqondo esimele sizwisise yikuthi vele usindiso sinikeziwe senzelwe. Akudingeki ukuthi wenze ulutho. Sike sakuthinta lapha vele sisodwa ngeza ke wenelisa. Angithi vele awunawo amandla ukuthi wenelisa. Anti kwaphuza ukuthi le ngilosi ngeke zasindisa umuntu. Yes. Ngifuna ukuthi sinonise umcabango ukuthi sicabanga ukuthi kumele senze olunye ulutho. Yes. Ukuthi ngabe besingenza ulutho sisindiswe. Right. Then uKrestu ufeleni. Yes. Ngiyakhona lapho ukuthi uKrestu afe vele bekuvele kuyikuthi umuntu akulalutho angakwenza.
So even after uKrestu efile ukhona yena ongabuya lolutho eluphethe hayi. So imethod kaNkulunkulu injalo umuntu hopeless engela Kristu. Umuntu anti uke wayithinta maphosa ukuthi umuntu uyagalula, umuntu usedakeni olubisha. Akulalutho angazisiza ngalo ngaphandle ukuthi ophandle amsindise. So indaba yokusindiswa ngomusa injalo sisindiswa ngokuya kuKrestu lokumamukela ukuthi uyinkosi ezimpilweni zethu nguyosisindisayo abe sesinika impilo entsha. Beautiful. Inanzelela ukuthi ukukholwa njengoba uthintile sisilapha ukuthi into leyi it's a mystery. So singakubamba ngokukholwa kuze sincedisa singafuna ukurizina ukuthi into leyi yaphonga ubuya lula. Ngiyakhumbula omunye sithi amaphayela namhla chiphile wathi angabona abolile. That's more. Yes, uqinisile ngokunye kwezabantu bachip kodwa ungabona into ibuya mahala kunjengomoya esuphefumulayo. Angithi be nxa ungathengiswa mbani ongenelisa ukubhadalela into ungayibona isimahala kwesinye isikhathi ukuthi vela uyenelisa beyond reach. Can't angithi phela kunjani nosindiso asiqediseni ngalindlela uEfeso 1 ivesi yona lebe sibala anti sike sabala 13 lo 14 akuziphinde uEfeso 1:13 lo 14 si verse 13. Lani labalwa kanye loKrestu lapho selizwe ilizwi leqiniso. Selikholwe kiwe labekwa uphawu umoya ongcwele owathenjiswayo oyisibambiso esiqinisela ilifa lethu kuze kube lokuhlengwa kwalabo abangabakaNkulunkulu ukuba kubongwe udumo lwakhe. Mhlobo akusize lapha uPaul uletha uyafinqa lapha ukuphendulwa kwabantu base-Efeso la ulezigaba azilethayo angithi phela yiziphi izigaba zakhona azilethayo ezokuphenduka kumbe ezokusindiswa kwamaKrestu sikhangele kakhulu abantu base-Efeso uthi kusuka lapha kubuye lokho nalokho. Okay, engikuzwisisayo lapha umpostoli Paul kumavesi athintiweyo usebenzisa imfanekiso emibili ukuthi umuntu nxa esephenduka uyasilwa uyaphawulwa ngumoya oyingcwele. Lokho kusitsho ukuthi umoya oyingcwele nxa umuntu ephenduka uhlathatha icontrol. Anti umlobo ulethile ukuthi isili ibisetshenziswa ukuthi i-authenticate lokho okusilwayo kumbe ngomthetho kumbe idocument ethile. So uNkulunkulu nxa sisamukela uJesu siphenduka samukela uJesu sihle sizuzisile kamoya oyingcwele. Ngize ngikhumbule futhi uJohane 3:3 kusiya ku5 ukuthi nxa esithi kumele uzalwe ngokutsha ngomoya ngamanzi langomoya kusitsho ukuthi umoya oyingcwele nxa umuntu ephenduka uhlamguqula amnika impilo entsha. Yikho kungena ke khona ukuthi sesiphila njengoKrestu yiyo isile lapha esiyitholayo ukuthi umoya oyingcwele simthenjisiwe ukuthi asilawule nguyoselawula izimpilo zethu. Anti siyavumelana lapha mfowethu nxa sisamukela uKrestu sihle samukeleni bakithi umoya oyingcwele angithi phela abe sesiphawula. So impilo yethu engizama ukutsho ukuthi impilo yethu yesicacisa manje ukuthi laba baphawuliwe laba kabafanani laba sesemnyameni. So umoya oyingcwele uyadala impilo ezintsha kithi sihambe ngokulaya kukaKrestu. Angithi phela maphosa umuntu nxa elomoya oyingcwele kuveza ukuthi njani usephawuliwe. So sithini kumaKrestu nosi sithi uMkrestu akuvumi ukuthi uphile ungumKrestu ngela moya oyingcwele. Emoyeni oyingcwele akungenwa kuphunywa vele umoya oyingcwele uhlale lani bakithi sesihle si-address okunye kuyini okunye ufuna ukukutsho lapha mngani. Alright, sinanzelela ukuthi uPaul usebenzisa futhi enye image ekamoya oyingcwele njenge-guarantee. I-guarantee of our inheritance ilifa lelo ukuthi sokule down payment. Nxa sokule down payment sokuyisibambiso ukuthi into leyi singeyakho. Sinanzelela ukuthi it requires the payer futhi ukuthi aphinda afake additional payment. Mina nanzelela ukuthi uNkulunkulu lomusa athi down payment aphinde futhi ngoba thina ngokwethu asile singakufaka. uNkulunkulu abe sesi-ofela futhi lokuthi the additional payment ayifake futhi yena. Ngikuzwa kahle nozi uNkulunkulu ufana lo muntu ohambisa deposit property angithi phela. Yes ungafaka installment anti yathatha uhambe nayo kodwa awukakhe
alalizwe ezinye imoto kuthiwa zirepossessiwe ususehluleke ukwenza Ukubhadala. ukubhadala uNkulunkulu kuthiwa nguye ofakile idipho uzawuqedisa umsebenzi lo njani awuqalileyo vele wawuqedisa Yeah. ngokufa kukaJesu angithi phela Amen. wabuya umsebenzi azawuqedisa awubhadalelayo akudingeka afuni kuncediswa angithi phela ngoba akulo ngenelisa kwenze njani ngiyayithanda mhlobo nxa usithi uhle wawuphelelisa ngoba ihlithi kuHebrews ngo-12:2 gijimani uhambo likhangele kuJesu umqalisi lomphelelisi ya ukuthi vele indaba yokusindiswa kwethu iqalisiwe ndihle yapheleliswa ngoKrestu angithi phela ikholwa libhadali lutho angithi vele yes okwethu laphana nxa ngicheka umlobo uthi yena okwethu kwamukela silentokozo lokuzehlisa ngenhliziyo ngoba umusa lo udala siwunikiwe. all right So asila sikweleti thina okwethu kuya kuJesu. yikwamukela ngokukholwa indaba elethwayo yona le elithi ewitsho maphosanti yikwamukela into ebanzima ebantwini anti kuyamenyezwa kuncengwa abantu Yeah. asamukeleni ubufuna ukutsho something Bengifuna ukutsho ukuthi umoya engcwele lo esimchiyelwe isikhathi eziningi siyamisana layo. right Ufakela umsebenzi omkhulu ukuthi thina kumele sibe submissive engasifundisa siqondise bese siguquka lapho kudinga ukuthi siguquke khona yikho khona okudingakala kithi ukuthi sivumela sebenze singamphambanise kusebenziseni ukuthi simhlalise phansi simthulise yeah all right asebenze yes undehlomntwana asilawulweni ngumoya engcwele uNkulunkulu akasetshenziswa angithi phela because kade sizathola abantu kuyavuthelwa lapha take it angithi phela hayi ayisuwe wena uyavuma uthobele intando anti submission yani uthobele enguzuzayo esifundweni lesanti ngisho kuphelelisweni even kwecebo lonke ukuthi nxa sisamukela umoya oyingcwele yes enguyo silawulayo kunjani kutsho ukuthi siphila ngokwentando kaNkulunkulu kunjani so kungilethela ukuthi usathane useletha ukuthi thina sithi samukela uKrestu kodwa sale ukulawula ukamoya oyingcwele uyakuzwa ngikutsho ukuthi nxa sisamukela kuthiwe sizuza uphawu yes so nxa sisala ukuhamba ngokulaya kukaNkulunkulu sitshoni singamaKrestu sinjalo ngiyakupoint ekade ilethwa ngunozi ukuthi siyathi uJesu simamukele kodwa sifune yethu impilo ya ngoba isiKrestu sigcwele vele all over khunywa ngoKrestu but isili kamoya oyingcwele silayo yini umoya oyingcwele uyasilawula yini intando kaNkulunkulu siyayifuna yini hey madoda yes maphosa ufuna ukuthini sigoqa linda Ngasigoqa nginanzelela ukuthi sikhuluma ngebandla lase-Efeso andile ibandla leli sikhuluma ngebandla lethu namhlanje kunjalo uNkulunkulu ama-choices ethu lakaJesu lokhe ukukhetha lokunquma kwethu uNkulunkulu uyakuhlonipha so engingakutsho kumbukeli lomlaleli ukuthi abase-Efeso labo babesizwa bekholwa futhi kodwa sokusiya ngokuthi khonokho esukukholwayo siyakwenza yini siyakuphila so yiwo amazwi ami okugcina kubalaleli nozi Mina nginanzelela ukuthi uNkulunkulu akuqalileyo uzawuqedisa especially sikhangela umsebenzi wokuthi sisindiseke ekufeni kwakhe eCalvary wabhadala ekuvukeni kwakhe wasinika amandla ukuthi sinqobe ukwehluleka kwethu lobuthakathaka bethu nxa sisiya kuye amen right nxa ubala ibhuku uSteps to Christ upage ngo68 usilethela kucace ukubana umsebenzi lo uKrestu awuqalayo uzawuphutshisa angithi phela yiwo kuphela umuntu usindiswa ngoKrestu kuphela akula okunye kumele kwenziwe ngumuntu ukuze umuntu asindiswe nguNkulunkulu nguye ophethe intambo mhlobo amazwi akho ucina Siyabonga engilakho kithi babukeli labalaleli ukuthi sonke simisilwe ukuphila sikhethiwe si-predestined ukuthi sisindiswe so injongo kaNkulunkulu ngomuntu wonke green white blue ofundileyo longafundanga oyisigoga loyenelisayo ompofu lonothileyo sonke bathandekayo injongo kaNkulunkulu ngathi ukuthi asisindise yikho icebo leli wahle walicanda singakabi khona so sithandiwe singakabi khona sathandeka singakawi sathandeka njalo sesiwile so sizalufulathela yini uthando lungaka sikhetha ukulandela ezinye izinto ezibhubhayo so umlimi kasisize sizwe isiqiniso lensuku zokugcina asiyeni kuJesu sizuzeni impilo siyabonga
kakhulu babukeli abalaleli lokusibekezelela lilalele isifundo sona lesi. Asambeni siye kuphila, asambeni siyetatitsha ilizwi lakhe. Uthathe ikotali yakho, ipamphlet yakho, utatitshe, ubale amavesi wonke. Nxa kulembuzo likhululeke ukusinikeza ifeedback. Kuvikezayo sizabe sikwisifundo sesithathu lapho isikhangela khona amandla akaJesu ophakanyisiweyo. Sihlobo esithandekayo, ibhuku likaEfeso lilento ezinengi ezenzakalayo kumaKrestu alezinsuku. Asambeni sitatitshe, siye emaklasini, siyexoxa, kube mnandi lalapho esiyabe sikhona. Sacela mhlobo usise enkosini usivalele isifundo sethu. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, kalihlonitshwe lesatshwe igama lakho ngoba lifanele. Siyabonga sona lesi sifundo osusilethile ezimpilweni zethu. Sengathi singawudala umehluko kangaka ekuhambeni kwethu lebudlelwaneni bethu lawe. Sibonga kakhulu isipho osiphe sona esikaJesu. Ingqondo zethu eziwele esonweni azingeke zikufahle, azingeke zikucomprehend ukuthi usithande singakwazi, wasithanda ngothando lwesabekayo. Udumo shiwa lukufanele. Sicela ukuthi lona lolu thando olwesiphambano lusibophe, lusenze sikuthande, sikuphile, sidele zonke izinto, sisale lo Jesu. Siyabonga ukuthi siphathe kusona sesifundo sengathi singaba lethi turning point ezimpilweni zethu. Ngayo Jesu siyabonga. Amen. Amen.